gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kuaraog, apay dagitan nakapila dito barangay hall. Dumawat da iti tulong kini Uncle Kao. Nay, Ay, oray, sakman man. lalakay, ken bakit may dagita? Wanta ta ba daw? Igatang da kano iti maintenance da. Mabalinjayam ti agpatulong dito yung barangay. Katwan mait. Dagiti lang talaga nga kasapulan ti umay dumawat iti tulong. Kastaya. Kay, mabalinak may nagpatulong. Sika, agpatulong ka. Kay tuwing, Ay, saan ka mabalin ngagpatulong tata ba daw? ngay, tapay asan ngay? Kat no nagbaknang ka. Ha, nagkunamay. Agrigri ka ta, Kuaraog. Maray, ti pamigatan may kinibadong ka, lechon amanaw. Ket amaw, no anya ti pangalidawan ma. Anya nga ay maray. Lechon ababoy. Ay, una yan. Puro lechon tisit-sidaan niyaw. Agoray ka, maray, ta ituloy ka. Ada pa'y tuloy na. Una, ti pangrabyan may. Amaw no anya. Ibagamon nagadulakit din apasakalyem. Lechon anuang. Anya? Dagita ti sidsidaan may maray. Ha? Saan kayo ama nga agsidsida iti litson? Saan mo't alitson nga inaldaw, maray? Numamingsan, agsida kami mo't iti... Nateng. Anya natin nga sasawang. Tapno amaw, maray. Saan kami nga agsidsidakin ni badung ko iti natang? Ay, nagbaknang kayo gaya man. Katuwang, karnilaang tisidsidaan may. Anya manan, tinapan mo yung bagbagak ni Kumari Mabanang, tuyang. Imbagak, alechon tisidsidaan ta. Anya, Tapno sanda tatagtagibas si taon. nagpalastog ka manay. Imbaga ka puro lechon at isidsidaan ta. Bigat aldaw kan malam. Pudnumay, Isumay. saan mo kumaanapan yung bagbaga ah? Oo, naibaga ka. May babawit pa'y aya. Tanay, mapanak dumawat iti tulong kani kumpari nga inteng. Anya, Mapanak aging dadawat iti tulong, tuyang. kahit an-anom nga iti dawatom atulaw. Ay, kwartak ah. Anya, Mala, inakaon. nungay saan nakatulungan. Apay asaan? Ay, padasin na saan nakatulungan, tuyang. Kalabanay! Nagadumanin dagiti may dimawat iti tulong yaw, Uncle. Ay, ewan ka raw. Dagiti nakakaasi ka barangay at tayo. Ay, kasi damat ngamin ngagpaisaw, Uncle. Malaman. Gawin tayo. Ibagam iji kagawad ang nakadute. Tayo rekap ng ti barangay hall. Wanang Uncle. Paray! Na, Parinteng! Ni tata ba daw? ano nga natin masapol na? Ay, apay, paray! Umayak mamud dumawat iti tulong kin ka, pare. Na, sika? Dumawat ka iti tulong. Saan ka mabali na dumawat iti tulong ko naklangarudan, tata ba daw? Ha? Taapay? Dagiti padak alalakay. Tinulungan. Siyak akong parem. Saan nakatulungan, pare? Ewan at nakakaasid na gidya alalakay. Nagadunto pa iti kwartayo kininana tuyang. Ay, di mo patpatsin. Dahito'y kaanakan, pare. Kita man dahito'y short pan ka. Da. Eh, Pisang, bay. kanda ito'y t-shirt ko, pare. Ay, na.
Nagadumot ti abot nan. Ha? Agsumbangir ti abot iti kilikili na. Nakitam dayta pare. Kakaasi ako nagtumay. Ay, saan na ka mamatay nga grig-grigat ka, paray? Ha? Apaya saan ka mamati pare? Angkal, Ah. kita am ti chinilas na. Ah, Naabutan ti mukod na. Kan saan la dayta Nagagura ka. pare? pangis pa'y! Sa balit ti kolor na di mesa. Ako pare. Pinidot ko lang dayta. Ngamin, awan igatang ko iti sinilas ko pare. Marigrigatak talaga pare. Aguri ka. Kasla mamati akon amarigrigat ka, Ay, saan Angkal? Ha? Saan ka mamatay? Kung kuna na lang dayta. Ay, saan ka mamatpate? Dita ka anakam, pare. Talaga marigrigatak. Kita am daytoy bulsak, pare. Awan na pulos makaot ko abarya. Unggag peso. Luklukwan na ka lang ka day, Angkal. Apay nga minaya, daytoy kwaro ka sa uwasaw. Ha? Siyak ti padyam, pare. Kamarigrigatak ka talaga. Unan niya. Sige. Tulungan ka. Ha? Tinulungan ni Uncle ni Tata Badaw ngantay. Anya, Namati ni Uncle akakaasi ni Tata Badaw. Ngawan apulos ti kwartana. kat no nagadaw ti kwartada. Isumad ti kunak. Kat no ibagbagan ni Marito yang kanyak. At isidsidaan da kat litson. Kas kada karnay. Kunakon kahit. Ita, dumawat ni Pari Badong ititulong kan ni Enteng. Anuan na nga dyan ni Uncle ko atulaw. Nagado di taarumbang atulungan na. Dajay pa'y matapari Badong titinulungan na. Kunagkin ka tuyang. Tulungan nak ni kumpari nga inting kunak tumay. Di ka lang mabain ang mapanagpatpatulong kat adamat kwartata. Anya ko ma. Adda isugal kong tuyang. Anya, Mala, mapanakaon. mapankan kat saan tapay anangan? Ay, diya kayat timangan. Kayat ko, ti agsugal. Na, asino ngay nga ro timang sida dito lechon abaka? Ay, si mo na. Uno saan? Ingkay padawat. Marito yan. Hmm, Anya ngay daytoy ipadawat mo ang nabalkot asidaan. Ne, ate dugmay. ay namaray. Saan mi nga mi nakabailan asidaan day ta kukod ti lechon abaka? Anyat kayat mo asawan. Saka tiba ka daytoy. Wen maray. Ay, talaga gayam alitson ti sidsidaan nyo kan ni Pari Badong. Katuwan. Ang, apay ngay, marituyang. Hmm, Apay, anapan dimawat ititulong ni Pari Badong kan ni Enteng. ay na maray. Ibagam kin ni kapitan. Ta saan na nga ikan ni badung ka? Kun kundit lang dahi adumawat ititulaw. Lapsan kayo pa dito, kuwaraw. Papanam, Tata Badaw. Mapanak man makisugal. Anya? Nakman isugal da ito inted at tulong ni Uncle Mau. Ay, dakas day tangararamidam, Tata Badaw. Kung ngagpaiso, tatabadong. Saan anasaya at dayta? Tinulungan da ka. Tapno at day gatang mo iti kasapulam. Saan atapno pagsugal. Nagadulaki din ngay bagbagayo aya. Inakman langay. Chip, sayang lang tinted ni Kapitan atulong ka ni tatabadaw. Talaga asayang. Imbaga kasan nang ikan ititulaw. Ngam inikan na pailaan. Enteng, ada ka numat agsusugal ijay laod. Ada man din. Nda. Kat no impasar din kun. Ay, nagsubli damanin Nagtangkan ka ulo dagitan aman nugal. Ibaon mo man kit din ni Guaraw kan dagiti tanod na amapan. Takitaan daman day jay asugalan. Win man. Ay, nasken ang masiguradom nupod no dayta adaman. Ay, mapanyo kita ti bagbagada asugalan ni Jilaab. Nangagmaw, jipaot.
Wen, Chip. Kitain nyo. Nupod nung nga dasugalan. Kitaham ka na, unupod nung adda sugalan ijay, jipaut. Wen, Chip. No da makita yung agsusugal, bagbagan nyo. Bagbagam ka na, jipaut. Wen. Aguray ka ba't kwaro? Ha? Apa nga bagbagam ka ni Jipot, dagiti bagbaga. Iso nga ro ti ibabaon ka. Apa nga? Kunakbit ada kayo atanon. Wen mat nga paiso, Chip. Gatayo. Ing kayo na. Taita ka nung nga oras, ti pa nagsusugal da. Intahan, Chip. Muna ka, jipaut. Da. Apay asyak nga iti umuna. Sikati umuna kwaraw. Ha? Pinatudon kayo man. Chip. Ni tatabadong timay sa ama kisugsugal. Wen nga paisaw. Isupay mo ti kapipigsaan iti katawa. Nangabak ka na. Iyapay nga iti aramidin ta, Chip. Sikaman nuan niya ti aramidan ta. Mapantan a. Muna kan. Sika a. Sika ti Chip. Nangabak manan ni tata ba daw? Inta makibalataw. Uray naklain durom. Uray na, Chip. Tata ba daw? Nangabak ka? Wait, kwaraw. O dun ti kwarta ma. Ay, kitwin ah. Balato man nga raw. Ha? Ay, nagkunakin ka. Agsugalak man ah. Chip. Chip. Oh, apay jipat. Saan ta dumawat iti balato? Imbaon data ditoy. Tapno amunta no at talagang addag sugsugal. Ay, wanan niya. Hay, nga di pagsarsaritaan nyo dita. Kwa, tata ba daw? Imbaon na kami ni uncle ko ditaw. Tapno amuan may no talagang addag susugal ditaw. Kahit no adda, anya kay taramidin niya. Dayjay nga raw, dumawat kami iti balataw. Saan ta dumawat iti balato, Chip? Ha? Ay, umayda kayo kaya warningan. Ha? Kasta a. Adula na warning. Ibagam ka ni Uncle Mau, sa anak ang mabutang iti warning. Oray pa'y maminribo, warning dayta. Makisugsugal na talaga ni tata ba daw, uncle? Kunakon kit. Nangabak iti napan kami. Kit. Dumawdawat ak iti balataw. Na. Ay saan kayo nga imbaon tapno dumawat iti balato? Ay, gaya man niya. Winarningak ita, uncle. Kasta. Di da kano kaya ti sumardang. Na. Agsugal dalat ta kanaw. Tapno manayunan pa iti inabak da. Jakla ko man tinultulungan. Kung nagtumat ka da kayo, uncle. Intad mo la kuman kadag iti talagang kasapulan dyan. Intad mo kinitata ba daw? Ay saan na balay? Tamok itan. Good morning, tuyang my love. Nasaya at mat na nakaringkan. Itimplaan nak mo na iti kapik tuyang. Kas kalagur order a customer. Darasam ki din. Ay, awanan ti timplaak. Tana ibusan ti kape kan asukar ta. Anya, Agri-grigatan ba daw? nay, kasano na pasamak na ita tuyang? Naturog aglaeng. Ita nakaringak. Awanan, ti kapay kinasukar. Kasano asaan ama ibus ti kwartata? Kat sugal kamot ngamin asugal. Ha? Naminsan kalaan na nga ba? Nagtaya ka manen. Saan kan ana nga ba? Nagtaya ka manen. Saan ka manen ana nga ba? Aging gaan na ibusan di kwartata. Kastagayam. Hala, sana balay. Mapanak dumawat iti tulaw kani kumparik nga intay. Next, ay batulungan. Ay siya paray! Ay si kamanan. Anya si kamanan. Itak lang ba't nga umay agpatulong paray? Inan jentad ko idi atulong, Ha? Ay, Nakita na kada kwaraw ang makisugsugal ijay laon. kuwang amen, paray. Anyag ti rason mo. Ha? Makitam itan dagiti umagpatpatulong ka dyan. Makitam. Wan paray. Lalakay, kin babakit apilay pa'y dagiti daduma. Nakakaasi dagita. Agam si ka, kaasi ka aya. Kwa, Ay saan kan nga umagpatulong ka niya?
Saan ka atulungan? Kita mata pare tilangak. Kakaasya ka talaga pare. Next! Ay pare tulungan nagmata Ay, na. aglisi ka dita. Tanda. Ado pa'y, dagiti tulungan. Ay, dayta ti maganab mo tatabadong. Agpatulong ka ngam isugal mo. Ay, awan na saya at apagtungpalan ti manugal tatabadong. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.